Ngibambe ngalena inbox mfethu ongibambe ngalena inbox wena uyixoko wena la sohlala khona ngizokubulala wena bambana ngale bhadlane mfethu akho nto ezobambana yona wena ngiyakutshena nozokuthuma uphutha wenja wena inja yinji wena ucabanga ukuthi ungathuma abantu uphutha wasinja wena iyeke lento yakho okukhuluma kakhulu cathani bayakusaba la wena iyeke lento yakho okukhuluma kakhulu hamba ungcolisa amagama abantu yinja badlane ngiyengathini kuwena hayi ngize kuwena labona ngitheni kuwena badlane ungazongidakela winja Bhuti badala kabuthi siyalalana nizoxabana lapha khipha le mbongo lo badlane la khipha le mbongo lo badlane la ngoba uyakunyela badlane ngangicontrol wena mfana wami angicontrol wena manifuna ukuxabana angixabani nalo mfana ngiyamtshela banoxabana le kude nodwa bakwethu siyanicela bobhuti ngeke phela besingazela no mfethu umenze ugcina ukuzela besikhona ivale enkabe yami ivale ayikuthi bayathanda ukucontrola abantu ngama account ethu into enginyanya yabona into enginyanya ngalona ongena la ubhadlane uyathanda ukuthi lapha engikulive khona funeka efike ezongicontrol akaze ngangithola ngiku live wakhe ngimcontrol mina lo mfana ngaze ngisho lutho kuyena yena uthanda ukuthi yonke into ekhulunywa yimina mayibona ukuthi yamsinda yena sekumele manje ngisabiseke ubhadlana akakhohliwe ngeinhlango mina ngihuqa uyamazi ubhadlana akangazi awumazi nithi musa ukumnaka yeka nje indaba lento angithi awumazi yena uke kubona isithombe nangaza kubona asikho Shayimpepe awukame mfethu lento sithi ayivalwe la sikhuluma ngenye into la asizi ngiyaphilelana Aí, eu liguei isso aqui. Ai.